Priang semua bahaya pisah gini ke channel. Kablim bangan batai mentah kesengi. Kare kales no forges. Kini kesat film kaya tho ya kejing im jong kawai ke kentai. Kabukarteng ke Corolina. Kabala sa marway hadien baulok cangka ulak lat no. Ha kawai kejing ja aksiden. Hadien kejing klad jumulong. Ke Caroline kasngau dan kejing kerdo Ahmed. Kabakam jus ngau mensyua. Bat kasdang banlet syawai samla ubakarteng bumalik. Upadan kejing duna ha kabor perkan. Ha ka sedang dong kejing itu kana lapani ya kawai ka caka ka bayar berkebukut barha kata ka juk caka lai ia kawai ka kentai ka berangsum kata ka caka kolong ka berit ha kawai ka daulunong namar kata kolong ka berit ba ke Caroline kalong kenang ak ka bukong san ba ha kani kejing itu kana hadin tang tu kanibna hadin kejing klar ulok jangka haru mentaru amdan kesengi ka ba ka krem kan mau yahu di namar kata ha ka film Laya iya ka kum kawai ke kentai ke bes ngosi bat ke beriu ke marwai ke Caroline kalong marwai ha kata ka dalunong handrai ke jing im jengka kan sekela baro hadien baka perlok jengka bakar teng ke Selma kawan jengo ya ka Selma kadana ai ban kelina ke Caroline ke Selma kada upara jengka bat ha kebanan kong hi las nguthu ba u compare na kibai ka kerdeng jungu kalong umalik haba ke Selma bat ke para jengka kidang ren kila kela kunsuen Man kapor baka Selma kahaban lejing lej. Kaju iya para jengka umaling. Tengkan baka Caroline. Kaba dan kejingkat ku bandri yahu. Ha kasengi baka Selma ka lejing len. Ka Caroline. Ka khot yaw malik ban lej yai kai. Bat ki julej sya kacaka baka Caroline. E itam ha kadalun nong. Kacaka baka barulak jengka ki julej kai. Ka Caroline kanyan sipor ha mau ba. Bat kadba kadang perkan. Umalik hukum kata ya ka. Kajing kata ajamu kosong ka boarding betengah ka. Bahrian kata kajing yat kai. Gila let pai si yin jong Caroline. Banten krek kabam kadi na bentau umaling. Ha kata kapor. Gila long kebes ngau bahabat ngau kemen. Bad umalik. Ulio iya kadur jong Caroline bar ulok jong ka. Uba laklat no. Ka Caroline ka kelina umalik. Kumno ukwa ban syet ya kado. Bad umalik uong. Ba ukwa ban bam do thang. Kensan. Kani kapan kan mau biang ya ka Caroline ya ulok jong ka. Uba laklat no. Ha kata kapor, umalik usyong ha gajuk kamit kabadi syong lok jengka. Kabapan sengau ya ka, kumba lawan biang kipon mensyua. Ka Caroline ka persyang ban penpongi uba peli ya ki soti jong lok jengka. Handrai kata, kalong kum kejing lut palat, bat umalik ru sengau tenat ya kata. Kani, kapan longnya ka Caroline ban bitaru ya u. Ka Caroline ka painos ka wepat ka benta. Bat ka lecha kamera ban thok ha ka laptop jengka. Kum baka julek man kapor, baka long marway. Handrai berkataru kador jong lok jengka kam jumi na kejing mo perka jengka. Bat hadien kata kalek bansung ban pelai jalade na kejing shin. Ha kata kaju kapor kejing kang jengka kam rasum jengka kapli kensan. Katba ka Caroline kadang sum. Hadin kendian umalik urung batong bala dan bafun. Ka Caroline kalek ban jubab ya kapun bat umalik umi no. Handrai hadin kendiat por ka Caroline ka bodiu katba kadang pong tang ketawal. Ha kebenta bubur lai iya ka Caroline kebapan bitar ya malik Henry ha kani kebenta kasim ya ka kri jong malik berkat halang badu hado bakalalong kajing yele ha kata kamin kadba malik udan ha kamrat ya umla aban tia namar kajing sawa jong kebaji kumta uyad ban mi Henry uli asngau kusur bakam kenja na kawai ka kamra kaba ka Caroline katia ulaj ban pen bat haba malik urung ha kamra jong ka Caroline ujo asngau kumbajingot kumba ke Caroline kadan kejing pangshin. Henry ulah kendit pensan ya ke ai ke bawlo yai. Ke Caroline kadang bun kam ben ai. Ke Caroline kas ngalung ba umalik udan kata ka kamera. Bad umalik uang ba umla ban thia namar kejing sawa na ka baji. Bad ukuli lada ula ban syong lang wat ka kata kamin. Ke Caroline katip bahaya kejing long jong maling. Bad kejing im kena jungu. Te namar kata kam pentan ya kejing gerpat jungu. Hadin kendiat por usamla ukwa ban panai yai na ka Caroline. Uang ba upak ban le yai na bentau jengka. Lada kale kumba kala jule. Kasngi ka babon ki armun. Kinong ak bakong san gila dan kejing keren ka kamjor. Kum ka kni barukun. Namar ba umalik ule kumukunlong bengkwa balik sum. Ukan ngat ya ka Caroline bat umino na kejing na kejing bitar. Kat ba ka Caroline kabo di usabar berkat padu on let sum. Hadin kejing batay babon ka Caroline ka ailad ang malik. Banwan biang siying balik sum. Ha kata kapor ka Caroline kapek ya malik sipor bat kasngau kumbala pen kabyang ya kejing pangsit jengka.
Ha kejo kapor usamla upane ay biang naka. Ukwa bakan yarap uban sum badsyud ya kasyadiin jeng. Umalik usimnya ka kri jong ka Karlin. Bat ya ka bubun kasyong ha kejeng bedur jong pihi. Ha kasengi bubun kapara jong umalik ka Selma kalapoy. Kawan biang menyelam yu saying jong ka. Andre ha kani ka kenti umalik kwa ban no bat ka. Ka Selma ka keren badu sepang kejeng dan kam melek Andre umalik. Uke badlet ka Karlin. At kum kejeng ya kejeng lek jong ka Karlin. Lasngo tho ba karu kam kwa ban ino ya umaling. Ka Selma kam TBA sepang kejeng ja. Kumta ha ka bekun ka Karlin kaya tho ya ka ba umalik kun sa shu sisngi. Namar ukwa ban hikai swaya ka kumno ban kwai. Ka film ka kud da kejeng mendor jong ka Selma ya kejeng ka padu parajeng ka. Kadba kaya keren bar ka Karlin shwa ban ong kublay. Ha ka bekude layak iya kinang ak bakongsan kibarong sepok kaling. Ka Karlin kamla ban wan rabyang yaw lok jong ka bal khanno. Henry umaling udang don. Bar kata kadai kadau bal wan rabyang. Ya kejeng kemen bat jik sengoba ha kejeng im jong ka. Lada pikwa ban pedi ya kani ka film. Pila ban join ya WhatsApp channel ha description ban komen jong kani ka video. Bat lada pisngop tenat ya kani ka film. Seklawa ban subscribe ya ka channel. Kenang mapinam pep ya kino kino kibenta jong ki video jengi hagis ngi ban wan. Kublai shibun.